أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz Allah subhanahu teala'nın fazl ihsanı ve inayeti ve rahmeti ile Tefsirul Müyesser degan mushu tefsirninki eee mushun ustida ders qilmoqchimiz inshaalloh. Ilgaki darsda to'xtab qolgan yerimiz mushu oyatda, tevanki oyatlar. To'xtab qolganning o'zidan davomlashtirishga tirishimiz inshaalloh. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşirillezine amenu ve amilussalihati enne lehum cennetin tecri min tahtihal enhar. Kullama ruziku minha min semeratir rizqa. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala deydi: Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, iman etkan ve yaxşı əməllərini qılğanlarga ularning ostidan o'zsanglar eqib turadigan jannatlarga kirdiganligi bilan xushxabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan idiq deydi. Ular ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar yeb beriladi. Jannatlarda ularga pok juftlar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Oyatning Uyg'urcha qisqa tarjimasi mana bu. Ham buning da arabcha qisqasi bayon qilamiz. Sharhisi bo'ldi. Ve beşşirillezine amenu. Ey akhbir dedim. Beşşir bişaret yani hoş haber begemende, hoş haber begin. Ve akhbir eyyuhar rasulu ehlel imani vel amelis salihi haberen yemla'uhum surura bi enne lehum fil ahireti hadaika acibeten tecril enharu tahta kusurihal aliyeti ve eşcarihal dalileti. كلما رزقهم الله فيها نوعا من الفاكهة اللذيذة قالوا قد رزقنا الله هذا النوع من قبل فإذا ذاقوه وجدوه شيئا جديدا في طعمه ولذته وإن تشابه مع سابقه في اللون والمنظر والاسم ولهم في الجنات زوجات مطهرات من كل ألوان الدنس الحسي كالبول والحيض والمعنوي كالكذب وسوء الخلق وهم في الجنة ونعيمها دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. Allah subhanahu wa ta'ala deydi ve ahbir eyyuhar rasul. Haber begin ey peygamber aleyhissalatu vesselam. Ehli iman ve yaxşı amel qilganlarga, iman etgan ve yaxşı amel qilganlarga
ularning qalbini xursandlik to'shqizadigan mushunday xabarni xabar bergan deydi. Nima bilan shuning bilanki ular uchunchu oxiratda ajoyib bag'chilar bor deydi. Aqıda özsənglər, o bağışlarının yüksek qəsrlərinin astıdan və şundaq baraqsan saylarının astıdan nima qıdı özsənglər aqıdığan və muşundaq nimalarını xəbər verген deydi. Hər vaqtda ki Allah ulağa o cənnətdəki tatlıq meyvələrinin türlerinden rızıqlandırsa, ular deydi hakikaten Allah muşu türünü mundan murmu bəgən deb o'ylaydi. Qachon uni tetganda ular unichu uning ta'mi bilan uning rangi nimasida tatqida yangi bir narsani bayqaydi. Gerçi uning dunyoda o'tgan bundan burun o'tgan mevgichu rangi ro'yda ko'rinishda va ismda o'xshaydigan bo'lsa-mu, lekin ta'mlar lezzatichu yangi bir narsani bayqaydi deydi. Ular uchun jannatlarda har qandaq hissiy yemeden hissiy meynetçilikning turlarining har qandan bo'lgan pak juptulava deydi. Mesela o hissiy ko'z ko'ringan oshkora meynetçilik qaysi sudukdan iborat, hayzni pasdan iborat. Va ma'naviy yemeden Denesinin türlerinden şundak pak, manevi meynetçilik. O şu yalgan sözleşik okşaş, ahlakınınki osulluk okşaş. Bunun mu pak, mu şundak cüptula va. Aşı müminler için nerede? Ay cennette deydi. Ula olsa cennette ve o cennetin naz nimetlerde nimedir? Ebedin ebed daim kapkaçtır deydi. Nihayetsiz kavuştur. Ölmeydi ola o cennette ve o cennetin ço her gün ola ço çıkmaydı o deydi. İnna Allah la yestahi en yadribe meselen ma ba'udatan fema fevqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah hakikaten paşa ve onundan mı küçük nerslerini misal kılıp keltirişten tatınıp kalmaydı. Müminler bolsa onu Perverdigar tarafından nazil bolgan hakikat dep biladi. Kafirler bolsa Allah bu nerslerini misal kılıp keltirişten nemi irad kılgando deydi. Allah bu misal bilen nurgun kişilerini onu inkar kılganlıktan azdurdu. Ve nurgun kişilerini onu tasdiqlaganlıktan hidayet kıldı. Şu arkalık fakat fasıklarını la azdurdu. İnna Allah la yestahi minel hakki en yazkura şey'en ma qalla ev kasura. ولو كان تمثيلا بأصغر شيء كالبعوضة والذباب ونحو ذلك مما ضربه الله مثلا لعجز كل ما يعبد من دون الله فأما المؤمنون فيعلمون حكمة الله في التمثيل بالصغير والكبير من خلقه وأما الكفار فيسخرون ويقولون ما مراد الله من ضرب المثل بهذه الحشرات الحقيرة ويجيبهم ويجيبهم الله بأن المراد هو الاختبار
وتمييز المؤمن من الكافر. لذلك يصرف الله بهذا المثل ناسا كثيرين عن الحق للسخرية منه، ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان والهداية. والله تعالى لا يظلم أحدا، لأنه لا يصرف عن الحق إلا الخارجين عن طاعته. Hakikaten Allah subhanahu taala haqdan çok tatınıp kalmaydı. Haqni bayan qilish jarayonida bir narsani tilga olishdan, mayli u narsa oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, u narsani tilga olishdan, zikr qilishdan çok tatınıp qalmaydi. Gerçi u kichikkina bir narsa misol keltirish bo'lgan bo'lsin, pashga o'xshash, chivinga o'xshash va unga o'xshash. Ular Allah subhanahu taala bir masal qan masalni qatardi. Nima uchun desa Allohni tashlab qo'yib, Allohning boshqasiga ibodat qilgan har qandig'ini ojiz keltirish uchun. Mu'minlar olsa ular Allohniki bu kichik olsun, cho'ng olsun, buni misol keltirish haqiqiy hikmatni biladi. Buni yaratishdan. Ammo kofirlar olsa masxara qilib deydiki, bu ko'rimsiz hasharotlar bilan buni masal qilishdan Allohning maqsad murodi nimadu deydi. Alloh ular shundoq javob berdiki, maqsad olsa nima? Maqsad ularni bir sinab beqish, mu'minlarni kofirdan cho ayirishdir. Mushu jihatdan qaytirdi Alloh subhanahu taolo ularni, qaytirdi Alloh subhanahu taolo mush masalalar bilan nurg'un insonlarni haqdan qaytirdi. Nima uchun? Ular u haqni masxara qilgan jahtidir. Va Alloh subhanahu va taolo u narsa bilan u u kishilarning g'ayrincho iymon va hidoyatdan iborat ortiqcha bir nimaga bir mazidlikka aloyidlikka ortiqroq iymon va hidoyatga boshlab qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo hech bir kimni zulm qilmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo faqat haqdincho o'z toatidan chiqib bosh tortgan mushlarning o'zini qaytirdi deydi. Xo'sh. Ha, bunun balagat hem de. Ve beşşirillezine amenu ve amilus salihati. Ee, Allah. Ee, bunun balagat la yestahyi deydi. İnnallaha la yestahyi en yadriba. Bunun balagat nime degende. Bu melzum işiltip lazımni iradgan kabil edin. Binasını mesela tatinish degan gapni o'zi nim demakchi binasini ilqa tatindi deganlikni o'zi bu yerda malzum ishlatdi. Malzum nima deganda malzum istihya. Buningdan lozim irod qildiki, lozim tark etish. Bu yerda oyoq qilgan narsa bir narsani oyoq tortib qolib qolsa uni qilg'isi kelmaydi, tashlaydi-da u. Asli innalloha la yatruku degandek bundaq pashchivin va uningdan mucho ushoq narsani misol keltirishni Alloh subhanahu va taolo totin qolmaydi deganlikimizni misol keltirishni tark etmaydi demakchi deydi. Bu yerda malzumni ishlatildi. Bundan cho'ng maqsad nima desa lozim iroda qilindi. Ya'ni la yatruku degandek ma'noda deydi. Hayo bilan ifodalab Aya bilan şu tarixdan ta'bir berildi. Tarix degan hayoninki nimasi? O bir netinsi. Bir odam bir narsani qilishni hayo qilib tortinib qolib qolsa, uni qilg'isi kelmaydi, qilmaydi zaten. Xo'sh, bu demak malzumni ishlatib, lozimni iroda qilgan bu bobdan.
Balagat bunadı şundaq. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ha. Pasxla Allah. الذين ينقضون آه، الذين ينقضون Pasxla Allah vədə alğandan keyin bergen vədisini buzudu. Allah ulaşqa buyurgan şeyini üzüp koydu. Yani sil rahim kılmaydı. Yeryüzde buzukçuluk kıldı. Ani şular ziyan tatqıçılardır deydi. Ellezine yenkudun ahdallahi min ba'di misaki. Yani ellezine yenkusune ahdallahi lezi ahazahu aleyhim بالتوحيد والطاعة وقد أكده بإرسال الرسل وإنزال الكتب ويخالفون دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرض أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. Ula Allah'ın vaadisini buzudu ki Allah subhanahu wa ta'ala vaadlanıcı ulardan mesela tevhid Allah'ını bir ve bar deb itiqad qilishqa ve Allah subhanahu wa ta'alaga Allah'ın Rasuluga onun şeriyetiga itoat qilishqa olgan ahdi misaqni buzudu deydi. Allah subhanahu wa ta'ala qanday qilgan payg'ambar avatishlan va kitob tushirishlanchu u ahdining o'zini chingitgan min ba'di misaqi va yaqtauna ma amaralloh yana qarshi chiqdi ular Allohning dini qarshi chiqdi qanday qilib tuqqandochilik sil rahmi bu aloqani uzishga o'xshash zaminda buzuqlikni nashr qilganga o'xshash Aşılarning uzug'inak dunyo va oxirat uchun zan tatquchilardir deydi. Am buningdiki yanquduna ahdallohdiki buningda istara makniya va bu oyatda. Yanquduna ahdalloh. Buningda ahdini cho bir og'amchi o'xshatdi Alloh subhanahu wa taolo. Allohning ahdini buzudu. Naqadar degan bunday egrilgan mandaq qilqi ayollarning chochlari 10 yil ta'tir uyurilgan narsadan keyin buzgan bo'lsa naqada deydi ekan ya og'amchi to'shun kuludak binasi bo'lgan bo'lsa uni irib mundaq bir og'amchi kula to'shundek binasi bo'lgan bo'lsa uni qaytin buzsa u naqada deb qo'ydi ekan ular buzudilar alloh subhana taoloning ahdisini deydi uningda istiara makniya deganligimiz nima deganda buningda mushabbah oshkor bo'lib mushabbahun bih mahzub bo'lgan va shundoqla uning uchun u mushabbahun bihninki nimasi e, mushabbahun bihninki lavozimsi bo'lgan bir lavozimni uni bir belgi qilib qo'yish qarini qilib qo'yish ambiyada mushabbah qaysi deganda mushabbah ahdi mushabbahun bih bo'lsa hablina og'amcha bu Yankudun degan nimasi? Yankudun degan bu mushabbahniki lozimlardan bo'lgan bir lavozim endi bu. Bunda xo'sin bo'ladi, istara, makniya bo'ladi, tasrihiyaning aksi.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Allah'ını qandaq mı inkar qilsizlar ki cansız idinlar. Allah sizlarga can berdi. Yani atanlarının puşida, ananlarının karnida, abimeni idinlar. Keyin ecelinla toşkanda Allah ceninlerini aladı. Andinkin tırıldırılıdı. Andinkin Allah'ın dergahıga hesap veriş için kaytırılısılar. كيف تنكرون أيها المشركون وحدانية الله تعالى وتشركون به غيره في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم. فلقد كنتم غير مخلوقين فأوجدكم ونفخ فيكم الحياة ثم يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها لكم ثم يعيدكم أحياء يوم البعث ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. Qandaq mı inkar qilsa müşriklar Allah subhanahu taoloning birlik borligini va Allohning g'ayrini bu ibodatda qandaqmi sherik keltirsizlar? Şundaq keskin hüccetlen tuğsayına. Allah'ın birligi barlığı şundaq hüccetlen. Şundaq uçuk aşkar tuğan tuğsumu qandaq mı nime dep misal sizler Allah'a Allah'ın başkasınço bu taat ibadet şerik keltirsizler deydi. Sizler hiç qandaq bir nas emasdinglar. Gayri mahlukdinglar. Yaratılgan bir nas emasdinglar. Bir arziz tilgimi elish arzimaygan bir narsanglar. Allah sizlarni cho yo'qdan bar qildi, ijod qildi. Sizlar uchun bir ruhni pulidi. Anandan keyin Alloh subhanahu va taolo sizlarning uchun sizlar bekitgan, muayyan bekitgan ajlinglar tugagandan keyin sizlarni qabzroq qiladi, bu dunyodan uzoqlashtirdi, o'ltirdi. Anandan keyin yana qayta iyoda qiladi sizlarni Alloh subhanahu va taolo tirik holda qiyomat kunida. Anından keyin u Allah subhanallah'a tarpıçı kaytırılsa deydi. Özanlık kaytmaysla kaytırılsa. Eğer mağmay kapkaz xuddi dünyadaki mücrim, yani bir ölümge mahkum bolgan ya turmuga mahkum bolgan bir top cemaatla sel mağmay lagaydap kapkaz mağa dep koral aslıda kuş ası zorlukla mağuzganda kaytırılganda sümme ileyhi turcaun. Anından keyin u mahşer tarafıçı hesap meydançı paytırılısla mecbur zorlukla hesap ve ceza için deydi. Keyfe tekfurune. Bunun uçu degende keyfe tekfurune billah. Bu iltifat da bir baba balagatta iltifat. Bu iltifat keltirish bir xil tavbih, bir taqri'il, malomatni jahdidan. Qandaq misli Allah subhanahu taolo nim qilsa, kafir bo'lsa, Allah mundaq sizlarni yo'qdan bar qilib, mushundaq nazimat bir qantus qandaq kafir bo'lsalar degandek. Yuqorida masalan Allah subhanahu taolo nim degan, nimada مثلا ينقضون يقطعون يفسدون في الأرض degan qo'shish hammasi g'oyib siyg'ilan kelgan. Amma yerda muxotab sizlan kayfa takburuna billah deb. Bu yerda qanday qoldi deganda g'oyib siyg'idan muxotab siyg'isi yo'tkaldi. Shunday muxotab siyg'isidan xitob qildi. Kayfa takburuna billah deb. Buni o'zim deb atiladi. Bu iltifot deb atiladi. Bu iltifotning o'zi bu ilmil badi'dan bo'lgan bu bir tur endi. Xo'sh.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Allah yeryüzündeki hem narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Andın osmonni yaratishga yüzlanib, uni kusursiz yetti osmon qilib tamomladi. Allah her narsani bilguchidir deydi. Allahu vahdehu'l-lezî halaka li eclikum kulle ma fil ardı minen ni'amilleti tentefi'ûne biha. ثم قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فعلمه سبحانه محيط بجميع ما خلق. Allah subhanahu teala öz yalgızgınak yarattı. Sizler üçün mü ziminde mevcut olan naz nimetlerini sizler inanılan faydalanıp duruyatkan narsanın hemmene sizlerinin faydalar için yarattı deydi. Anından kim yetti asmallarını yaratışqa maksat kıldı. O yetti asmanı anından kim o asmallarını yetti asman kılıp kemksiz, nuksansız mıydak yarattı deydi. O Allah her nersini bilikçidir. O Allah subhanahu teala'nın ilim dairesi bütün yüzündeki mahlukatlarının hemmisini çoğu koruşa içine ağışı dedi. Hemen ise Allah'ın ki ilmi ihat dairesinin içinde değil. Hem bunun da alim bunun da sıyg mübalağa var. Balagatta buna alimun sıyg mübalağa. Yani onu manası meğerse şeylerinin hemmisini Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilmi, ihatı, ilmi, idraki şeylerinin hemmisini çok koruşu algan. Yani ait ilmi mol, ilmi bol, ilmi keng demek şey değil. Alim diyelikimiz bu sıyg mübalağa var. Xoş. Dersimiz vaqt itibariyle şundan kifayelimiz dersin devamı keyingi saatte oldu. Ve ahiru davanan elhamdülillahi rabbil alemin.